Amukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku bantu batamenyereye ku izina banyita Pasikazi kandi nkaba ndi umukozi w'Imana nkaba nkunda Kristo. Uyu munsi ico ngiye kwigishaho ngiye kwigisha ku bijanye n'inzozi z'ubusambanyi cyangwa umwuka mubi w'ubusambanyi. Iyo umaze gutera umuntu ni yabyitwaramwo gute iyo umaze kugutera. Ibyo ngivyo urumva nshaka nyene kubigisha uko umuntu yabyifatamwo nuko yakwitwara. Yesu nashimwe cyane. Ariko ndase kandi ndabibukije bene data bataragira subscribe ni muyigire. Kuba atazi channel yanjye ni PS Pascasi. Subiremo PS Pascasi niyo channel yanjye yo kuri YouTube. Reka rero manze senge hanyuma dutangire kino cigwa. Reka senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye data. Uwiteka ntabyo nari napanze, ahubwo wowe ne wari wabimpangiye ko ntegezwa kuza hano kuri kamera kugira ngo Uwiteka mvuga ibyawe mwami, kugira ngo mpumurize abantu bawe. Uwiteka Mana, ndakwinginze umwuka wera kugira ngo Kristo mwana w'Imana angire neza, anshigikire data. Nta yindi mana iri hatari wowe. Ndirukanye imyuka mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba uburinzi bwawe buvuye mu ijuru buze bunshigikire, maze mwami Yesu Kristo bundinde. Uwiteka ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, unyogeshe amaraso avira ku musaraba. Ibyo nagendemwo byose mwami n'amagambo navuze unyeze data, kuko wavuze ngo ni mwami mwiyeza ko mutazi umunsi n'isaha. Ndakwinginze Uwiteka ubabarire umutima wanjye kugira ngo mbandanye igikorwa cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko rero nabibabwiye, reka tubanze dusome. Ndifashisha ijambo ry'Imana. Dusome muri Matayo 10 ku murongo wa 28. Ni umurongo umwe wonyene hanyuma ce mbandanya. Ntimutinye abica umubiri mugabo badashobora guhonya ubuzima. Kamaze ngarukize ngaha ngo ntimutinye abica umubiri mugabo badashobora guhonya ubuzima, badashobora guhonya ubuzima bwanyu. Haleluya. Reka mbandanye soma. Ahubwo nyabuna mutinye ujya ashobora guhonereza ubuzima n'umubiri byompi muri Gehena. Uyu muri ko murabwirwa ninde? Ni Kristo Yesu. Haleluya. Rino jambo rikabishatse kwabwira ngo ntimutinye biriya biriko birabatera ubwoba. Ntimutinye biriya byabateye. Ntimutinye, ahubwo mutinye Uwiteka Imana ya Isiraheli, kuko biriya nubwo biza ntibishobora kukwica, nukugukanga gusa, nugutuma nyene wiyumva ko woba wakoze icyaha, nugutuma nyene wiyumvira nabi ati Mana yanjye ibi nibiki, hanyuma utangire kwidodombera Uwiteka. Haleluya. Ibi rero ntimubitinye, ntimuze mubitinye. Nubwo ibyo bintu bibatera, Imana irabakunda, ntago ibanga. Nubwo ibatera, biba bishaka ngo mwitotombere Uwiteka, biba bishaka ko mwavuga Imana yanyu nabi. Rumva, iyo rero bibateye muca mutangira kwiyumvira ibintu byinshi, ariko ntimubikore bene data. Nimugume musenga Imana ya Isiraheli. Reka rero ntangire icigisho canje. Iryo ryari ijambo ry'Imana ncishijeho, ariko ufite Bibiliya arashobora gufata kandi akisomera kugira ngo asigukirwe neza. Iyo ibyo bintu birose, ubu ngiye gutangirira ku bantu barota
ku bantu babibona. Haleluya. Iyo ibyo bintu birose ukarota biriko birakurongora mu nzozi cyangwa uri kurabirongora, ukagira umugisha ukava mu nzozi, ikintu cukora niki? Banza wiyeze, hanyuma niwamara kwiyeza, icya kabiri uce ubitesha agaciro. Hanyuma niwabitesha agaciro uvuga ati mwanzozi mwe ndabatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubumara wakuye mu nzozi ntibugukurikirane naho ugiye hose, kuko barashobora gukurikirana ukaguma wumva ushaka umugabo, ukaguma wumva ushaka umugore, ukumva wasambana, mbese no kwihangana ukumva biriko birakunanira. Ubanza kugira iki? Kubyikuraho kwanza iyo umaze kuva mu nzozi. Haleluya. Ikindi, nusenge Imana, wereke ico kibazo cawe Imana. Iyo uceretse Imana, nukuri Imana irakumva pe, irakumva. Nubwo itabikuraho uyu munsi, irashobora kubikura hejo. Nubwo itabikura hejo, irashobora kubikuraho ijya hejo, kuko Imana yonyine igendera ku rutonde. Urumva ibintu by'Imana ni ku murongo. Hariho nabandi bariko barasaba, ibintu by'Imana ni ku murongo, ni ku rutonde. Rero ubonye amezi 2-3 itabikuyeho, ntuce ugira ngo Imana yaguhebye. Oya, nuko gusigaye cawe cyo kubikuraho nikiragira. Haleluya. Ikindi, ntuze wigire witotombera Uwiteka, kuko nivyo Satani akeneye. Satani ashaka kumwitotombera. Nimwibuke ukuntu Satani yagiye kurega Yobu, akamusabira ko Imana yamugerageza, yamukuraho ibintu byose. Kandi abona ko Yobu yageragejwe bikomeye, abana biwe, ubutunzi, ibiki byose birahera, kugeza igihe yishimisha no ku mubiri bigeraho yishimisha urujyo. Uko kwari ukugeragezwa hatari Yobu yanyuzemwo, ariko Satani yashaka ko Yobu ava mu Mana yiwe kugira ngo itotombere Imana hanyuma yihebe. Ibyo nivyashaka. Rero nawe intumbero ya Satani ibi irikira gushakira ni ibishaka witotombera Imana hanyuma uyiveho. Kandi ikindi, ibishaka Satani abashaka ko ugira iki, ko mbese umutinya. Abashaka kumutinya kubera ko yakweretse ibintu nka biriya, abashaka kutangira kumutinya. Ariko ntukamutinye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana itubwiye iti ngo ntimutinye abica umubiri. Satani ni kiremwa. Satani ni kiremwa, nijya myuka mibi n'ibiremwa by'umwuka. Satani rero ni kiremwa c'umwuka. Ntikigutera ubwoba ngo uhebe Imana kubera ibyo ngibyo bigutera. Satani ntagutera ubwoba ngo widotombera Imana, ngo Mana ngo ni kubera iki, ngo ibi ni oya. Ntuze witotombera Imana. Urakunda Imana, guma ukunda Imana, guma uyisenga, uyereka ibibazo byawe. Hari habo Imana hari habo yafashije, kandi si umwe si babiri. Hari abo Imana yafashije, ibyo bintu yarabikuye kabisa, yarabikuye arabikura neza. Imana yarabikuye. Urumva rero mwebwe niki catuma Imana itabakuraho? Niki catuma Imana itabakuraho? Ivy'Imana bisabwa ko wihangana. Uri kurasaba Imana bisabwa ko wihangana kugeza igihe yasaha na wa munota Imana yapanze kuzabigukirizaho. Haleluya. Rero nimugume mwihangana kandi musenga. Imana izabibakuraho. Nimutayireka ntizabareka. Ntizabareka nayo. Ariko nimwayireka mukayivaho kubera ibyo bibazo mugakurikira nyene uwo ngo aguma bibatera, nayo izabava ko ibareke. Ariko nimwayigumaho
ukavuga ati mana nge nta handi mfite nahungira, nubwo ibintu bimeze uku nta handi mfite naje rwose atari kuri wewe, kuko ubutabazi buri kuwiteka, ubutabazi buri kuwiteka. Rero mugira iki? Mugume mu Mana kandi mugume musenga, Imana izabagira neza. Reka mvuga ikindi ku bantu bafite imyuka mibi y'ubusambanyi kandi barasinziriye. Wa mugabo we, uzaza usenga iyo ubonye umukobwa yambitse ubusa akaguca imbere cyangwa akabari karaza imbere yawe nawe uri kuragenda muhuye, uzaza usenga avuga ati mu izina rya Yesu Kristo uyu mwuka mubi w'ubusambanyi ndawubohesheje. Umanze wirukana iyo myuka mibi, kuko arashobora kugutera umaze kubona umuntu yayambitse ubusa, kuko bitangira mu byumviro. Uwo mwuka mubi akagutera ibyumviro ukiyumvira aho, rero ubu mwikuriye namba ibyo bintu bitaragushikira byo kurota inzozi z'ubusambanyi. Mwene data mu Kristo uri kuranyumviriza, waba umukobwa wa mama, waba umugabo wa musore, basore babagabo, abantu biyambika ubusa muzaze mukemeya mubabonye, muzaze mukemeya musaba Imana inkomezi, musaba Imana inkomezi, kuko umwuka mubi uwo ni wo uri kuriyerereza kugira ngo batere. Umwuka mubi w'ubusambanyi uba uri kuriyerereza kugira ngo batere. Niwabona umuntu yambaye amataka ari hejuru, amabere ari hejuru, amaguru ari hejuru, uzaze ukemeya mu izina rya Yesu Kristo. Niwaza ubona abantu bicaritse nabi, muzaze mukemeya, uzaze ukemeya wenyene uvuga ati mu izina rya Yesu, mu mutima uvuga ati mu izina rya Yesu Kristo uno mwuka mubi ndawirukanye, Mana mfasha umwuka mubi w'ubusambanyi ntunyinjire. Haleluya. Muze musenga kugira ngo mugiki, kugira ngo iyo myuka mibi ntibafate, kuko hari igihe imyuka mibi nkuko nayivuze mu video yashize, irashobora kuva mwabo bantu bambaye ubusa bakaguca kukareba amaguru yiwe atutanga kuyumvira. Hanyuma wa mukobwa Imana ikaza nako wa mukobwa Satani ikagira iki ikaca ikwera muri bya byumviro bimwe wabonye, hanyuma agacaza mu nzozi, ugasanga ariko gukorakora, ugasanga ko gabaje bari ko bashaka kuvugisha mu nzozi, aho ngaho ba watewe. Kandi ikindi ba Kristo nkwiye kubabwira, mukwiye kumenya, mubonye imbwa mu nzozi, mukayibona imbwa muze mukemeye, mutangiye mwisonzeshe, kuko Imana ibishatse kukwereka ko hari umudayimoni w'umusambanyi ariko arakuje inyuma, ariko arakwiruka inyuma, ashaka kugira iki? Ashaka kugira nabi. Niwarota imbwa zutangira wisonzeshe ubikure, naho nutabikura ugatangira kandi ugasura kandi ukarota izo mbwa, kandi emwe bizabyakaze, iyo n'imyuka mibi bizabitangiye kugushaka kugira kugire nabi, gusambanye mu nzozi. Ikindi, iyo umaze kurota izo nzozi z'ubusambanyi, ukwiye kugira iki? Ukwiye kuca usenga nyine kugira ngo ubumara bwabyo ntibigukurikirane, usange utangiye kuza wiyumvira abantu b'abahungu cyangwa abagore, cyangwa usange utangiye kugira iki? kuza ubona abakobwa ubakunze, cyangwa se abagabo bakunze. Nubwo utahora ubikora ugaca utangira gukunda abagabo, nubwo uko ariko kose aba yambariye ugaca utangira kubona utangiye kumukunda. Nukuza ugira iki? Nukuza wirukana iyo myuka mibi, kuko ni ya myuka y'ubusambanyi biri kiragukurikirana. Haleluya. Bene data, navuga byinshi, ariko amasaha y'akazi arageze, ngiye kwambara hanyuma ngende ku kazi. Ubu ni mu gitondo saa 5:40 z'igitondo. Rero reka ngereze ngaha, ubwo ngubwo Imana niyasuya kandi kumpa umwanya ngo mvuge ibindi nzabivuga, nitabimpa naho
ntago nzabivuga. Haleluya. Rero Yesu Kristo nabagire neza kandi nukuri mugume musenga ntimwihakana Imana. Imana irabakunda nubwo ubona muri mw'ibyo bintu ngo ntimutinye abica umubiri. Ntimutinye. Cyambere mukwiye kumenya ko na Satani n'ikiremwa ntimugitinye. Ico ni kiremwa c'umwuka, niyo myuka mibi ni biremwa by'umwuka, ntimubitinye kuko Uwiteka niwe yabiremye. Yaremye Satani. Rero kuba Satani ari kiremwa nawewe kandi ukabura kiremwa, ntabwo ukwiye gutinya ibiremwa mugenzawe ibyica umubiri, ahubwo ukwiye gutinya uriya atwara ubugingo muri gihonomu kandi akica n'umubiri. Ibyo rero ntibibatera ubwoba ngo ni mwitotombere Uwiteka cyangwa mumuveko.